Tak, toto je moja fotovoltika. To. Ochrana zábranou proti skratu náhodou, by niekto tam paprčky pchal. Pre Peťovky istič, odpínač, regulátor. Druhý. 200 Ah spolu. Tu máme 400 Ah. A toto taký spínačík cestuje a cloud. Máme 500W panel, ďalší 500W panel hore, Xtra 4210, Xtra 3210. Počúvate Víkend na vlne s Rastom Ortom. Tak to je moja skromná chatečková fotovoltika. A stačí mi to. 5 kW závaje. Aj viac. 7 kW aj z tohoto. Čiže v zime celkom OK.